Ovo se kamerom ne može dočarat, koliko je ovo trikizno i lijepo. Pa vidite vi ovo. Gledajte vi ovu ljepotu koja se zove more. Točnije. Čekajte, izvinjavam se. Jadransko more. Ovdje sunce. Na Biokovu snijeg. Uglavnom, znate li ovo mjesto ovdje kad smo se Ivanela i ja sakrili iza ovog kombija koji je tu bio kad nas je lovila Serbian dancing lady i onda kad je Petra nastradala. Ja mislim da imate vi taj video čak. Ona je došla od tamo i mi smo bili, evo, to je bio taj kombi. I onda ono kao, Ivanela, ajde snimi. Kao, neću. Živo? Ne. Evo me zezaš. Ne se znam. Dijevo, pa ludire. Nemoj ovdje. Aj ti snimaj malo. Ne. Da. I ono kao, kad je glumila Petru da nešto mazi, onda kad nas je napala. A jesi ti dobra bakica, hoš nam dat keksiće? Ajde, amo da babe. Ajde ti prvi. Ajde, idemo. Aj, ja sam se, kako ti kažem, ožario. A šta si napravila Petri? Zašto ju tragaš? Pa nije pas. Ali pala je jadna. Daj nož. Zašto si me onda ju... Ovdje vam se ljudi, ja na lito kupam. Dobro, ne baš ovdje, doslovno ispred mene, mislim nekad da, ali na ovoj plaži. Tu su bile i tune i sve. Eno, brać. Enderman, njega nema. Ja vidim kao, vidite da je tamno. Iako ta nije, valjda, još jedan portal. Nije nego Enderman, novi u kolekciji. Opet je tamno. Ovdje sve tamno. Sad on obični krik. And there's my top. Sad ćemo da se staviti. Petra! Dokaz da Petra i ja nismo posvađani. Petra! Dobar tek! Petra, pazi ti auto, Petra! Šta je? Petra, šta imaš reći ljudima, vraćaš li se na David Filipović kanal? Ne. Zašto? Nako. Žena me nonšalantno odbila. A kako možeš tako? Ti sam pitao, ja Petra. Pa rekla si ne, pa... Ali Petra, zašto ne želiš? Samo reci, why not? Why not? Nako. Pa nako, pa... Dobro, znači sad, na primjer, danas nećemo snimat neki video. Ne. Zašto? Ajo, ostao sam sam na kanalu, mislim rekla je Luce da će snimat. Ali ostao sam sam na kanalu. Gledaj taj live. Koga? Live. Koji live? To live. Ne snimam pa ću ubaciti u Vlogster.
Dobro ti? Ne. Sve u svemu nije dobro. Hi guys! Ej, znaš šta probaj? Ajde probaj ovo. Znaš kako je, ali prvo ću ja pa ti moraš dignit noge u zraku. Kad se pustiš sve je dobro, ali kad ti se odvrne, znaš kako kreće ludilo? Mislim nije puno, ali malo zaboli. Testaj moj motor. Ali ne mogu dati. Zašto bi ga bacio? Petrin mobile phone, je li mini ili nije mini? Mini. Nam će ga napast. Oj. Ovo se zadnji put 2014. koristio. Vidi u tome priča sam sa sobom. Ko? TikToke. Pa ja ne pričam sam sa sobom. Pa općenito govorim ovo od dviđa. A pa s kime? Jesam možda s tebom trenutno? A jeste, ali inače ne svi. A to... A to ja samo komentiram. Ciao. Od 6 do 9. U šta ne mogu? WC. Zašto? Zato što, kak zove? Hej. Zato što kupuju one snus. Što stavljaju ovako ispod jeska ili ovako ovdje. I kupuju vi pa puše. I zato su... Pa nisi ti kriva zbog njih. Pa znam. A ne... Kako ono youtuberi snimaju, ono čekaj sad. Sve na jedan, aj kreni sad neš govorit. Ajde, Ono, znaš kao, aha, ajde neš govori, ono kad zoomiraju, ono 10 puta. Petra, šta si on na kraju donijela odluku? Šta? Da kažemo ljudima. Znači ću se. Amo si. Šta želiš da svi napišu u komentare? Ništa. Ništa? Pa ajde neki emoji, nešto, ajde. Emoji. 3 sata kasnije. 3 hours later. Ajde, gledam. Ajde, šta hoćeš? Bilo što, nekad bilo što. Koja ti je najdraža boja? Tamno crveno. Onda svi ili tamno crveno srce stavite u komentar ili ono kao... Uglavnom stavit ću vam kao što da stavim. Ili samo napišite, da, Petra se vrati. Petra, ajde, reci nam kakve bi videe ti željela da snimamo na ljeto, samo da uzmem mobitel. Ajde, Petra. Horor? Pa šta ti znaš kad će nas nešto napast? Bolje da nas ne napadne Petra. Ako nas išta napadne na ljeto, ona je kriva jer je tila horor. Znači da se zna. Ajde, šta želim? Ljudi mene sad Petra pitala, jel smije ovo reći? I kao pred vama i ja sam rekla da može Petra, što je se nama malo prije dogodilo. Kao mi se igra na put, gdje nas je i sve. To je kao naša ulica, ono gdje je i Petra pala i sve. Znači Petra! Mislim da sam jedno 300 videa to rekao. I u onom jednom videu 20 minuta, čekaj smatram. I u onom videu 20 minuta koji nikad nije izašao, potrudit ćemo se Petra i ja da objavimo takav video što bolje, jel tako Petra? Tako je. Ajde, šta se dogodilo? Nešto se igralo, s loptom odboj. Da? Samo da pauziram video. U editu, amo molim vas, mislim ne molim vas, nego ja, dodajem ono legendarno dodavanje Ivanele i Petre s odbojkaškom loptom. To je bilo ono perfekta. Ali Petra je puno bolja odbojca sad. Što se smije? Pa zato jer ne znaš igrat odbojku i ih dodavaj.
Aj Petra, reći što se dogodilo. Nisam čula nešto da govoriš, a kući... Da, i nešto Neke- Tu sam ljudi, samo da kažem nešto. Tako sam ja jednom, čak sam ja to snimio, ali nisam objavio jer nije mi bilo za objaviti. To je bilo koje, ako imam taj video reću vam, pokazat ću vam. Uglavnom to je bilo onako 10 navečer, nešto tako. I ja sam došao iz kuće. Znaš onu šumu kao, pokraj zgrade? Znaš kako su se neki krivici čuli bili iz one šume? Znači, ko neka žena, ono... Stare kuće kao... Tamo se staklo razbilo neki dan bilo. A iz te šume baš ko neko krećanje, ko neko vrištanje. Ko da je neko tamo, ali nisam ti ja ići sam. Znači, pogledajte ovo, 5 aviona. Jel 5? 4. Nije, 1, 2, 3, 4, 5. Čekaj, Petra. I šta je se dalje dogodilo? Kao kad smo mi tu čuli, isto da je nešto lokalo, nešto... Da, znači, mi smo se kao igrali, normalno sve. Znate kuće. I što se dogodilo? Aha, kao na sredini ulice. Da, i čak mislim da smo mi to u Narutu rekli da, strašna kuća, mislim, niko ne živi, jer ko bi živio u toj rupčagi? Znači, evo i ti kažeš da. Baš sada, kad nismo došli vamo, čuli. Da, inače to vam nismo snimali jer je Petra tad bila pri odluci da neće snimat, ali evo sad smo ovdje došli na igralište, na parkić mali. I dogovorili smo se da će Petra nastaviti sve i sad vam pričamo što se dogodilo. Petra? Šta? Dok Petra skonta di je. Dok Petra skonta... Pada ja. Dok Petra skonta šta je se dogodilo. Ovdje je snimana pjesma Šibenik, kako Šibenik. Sam uvijek bija miljenik, zato što sa sobom uvijek imam Šibenik. Jo, palija bljesku. Šta da mislim? Ne, to sam rekao kao kako ti nisi tad htjela snimat, onda kažem kao... Kad dođemo ovo, kad se petanemo, Igrat na ljulje. i snimat, kad dođemo gore pokazat ću vam gdje to se čulo i sve to. Desilo, Je se učepilo. komarac. Ali hoćemo objaviti poseban video ili da ubacimo u Vlogster? Možda u Vlogsteru ljudi neće gledati. Da, Hoćemo onda poseban video. poseban video. Eto ga ljudi, poseban video s Petrom prije ljeta. Svi u komentar, hashtag Petra Kraljica, jel može? Ček, šta ti rekla, jel može? Može. Ajde, Petra. Petra koja meni kaže, a šta se dogodilo? Petra vam je ljudi zaboravna. Da ja sad pitam Petru gdje smo mi bili prije 5 minuta, ona ne bi znala. I Petra, šta smo rekli da kažeš? I to je to. 6 minuta. Ajde više. I to je to, vidimo se u sljedećem videu. Točnije i u nastavku. Petra špakru patike. Izvinja, evo, javno se ispričavam zbog ovog postupka, Petra. Ajde, ljuljaj se. Nisam mislila toliko nego kada se ti ljuljaš, da se ono udaljim, kontaš? Petra kako je razžirila noge da me ne vidi. Petra, dosta Petra. Aj, opet digni noge onako. Da, ajde opet. Ajde tako, ajde. Bye! Ko je rekao da se Petra neće vratiti? Petra se vratila! Tako da, uživajte, pogledajte neki od prošlih i čekajte sljedeći. Bye! Ajde, sad možeš ugasiti.